Militer Rusia melalui koresponden Zvezda melaporkan temuan senjata, amunisi hingga lapis baja Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 8 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, parit yang legendaris di Bandara Donetsk sekarang terlihat porak-poranda. Mobil lapis baja Amerika Serikat untuk Ukraina yang terbakar dan peralatan lainnya tersebar di mana-mana. Di parit sejumlah besar peluncur granat, senjata dan amunisi asing ditemukan. Koresponden Zvezda bahkan berhasil menemukan senapan mesin Browning M2. Pasukan dan nasionalis Ukraina diklaim militer Rusia berhasil diusir dari parit. Serangan demi serangan Rusia terus berdatangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. О том, какие здесь шли бои, можно судить по местности. Когда-то здесь была лесопосадка, а сейчас все деревья повалили разрывами снарядов и осколков. Мы находимся на позиции, на которой еще совсем недавно стояли украинские боевики. Вот, например, американский пулемет, маркировки. Националисты держались за эту местность лет, Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.